Yebo ke sanibonana emhlabeni wonke ngodla ingudlu lapho nemali imoto enkulu ethola ezinye imondo incwadi encane engafundeki le esilafazi namadaba befunda behlula ukhiye nje ukuvula konkokhiye namhlanje siyaphinde sibuye sikhulume nani ngoba sekuyisikhathi dala lokukhuluma kube ukuthi sixawe umsebenzi isikhathi asikho bayazi ke abantu siyasithanda kakhulu ngoba kubalekile ukuthi simchazele okuningi nokubalekile empilweni. Namhlanje ukuthi ke sizokhuluma nani ikakhulu ikhona into engiyenzela abantu abanamabhizinisi amancane abangakhona ukuthi bathole into zomcebo eziphezulu ngoba la ekhaya siyabenza abantu into zomcebo eziphezulu kodwa manje kube ukuthi amandla mayengavumi ikhona into esesihlale phansi sayenza bezivele zikhona ke ezinye ngoba bayazi abantu ekhaya khona ibhodlela elincane athi unozimanga elithathwa umuntu webhizinisi afuna ukuthi likhule kubuye kunto esiyenze manje kunengcwebe esiyenzayo uma sikwenza le ngcweba le uyayifaka emzimbeni kodwa bese uyayikhulumisa uyibize ngegama masikunika yona noma mawuzoqala uvuka ngoba awuyifaki futhi mangabe uzokwenza izinto zakho ebusuku nesikhulume ukuthi ebusuku kwenziwani bayazi abantu khona ukuthakatha khona ini kuningi manje izinto zakho ebusuku uyifaka le ngcwebo uyifaka mangabe kuyisikhathi sayo noma ufuna ukuthi uyosebenza ifaka emzimbeni bese uyibiza ngegama uyibongele le ngcweba ke bese uyifakela khona into isiko lenziwayo esikhuluma masila esigodlweni ishibhile ngendlela yesimanga njoba siyenzile incwebe ukuthi ke wonke umuntu akhona ukuthi ayithole odofuna ukuthi impilo ephambili hayi ukuthi umuntu webhizinisi kuphela nomuntu ofuna ukuthi izinto zakhe ayibone zenzeka ikhona ke incweba esiyenzela abantu ke ukuya umuntu inamba uzoyithatha lapha na ka 076 70 55196 ngoba vele lokhu okuyigubhu zale ekhaya zifuna ube nendawo yakho ngoba ziyaphahlela ziyakhulunyiswa so mangabe ungenandawo uzosaba umndeni awuyithatha igubhu zale ekhaya kodwa uma unendawo uyayithatha so incweba ke ivele konke umuntu. Number 2 ngiphendula umbuzo othi isibungwe angiphinde futhi isibungwe la ekhaya angenza ama take away angilindele ikhole umuntu ezothi kimi mkhulu isibungo siyimalini isibungo sami ngifuna ngikubona ukuthi kanjani ngikulungise kuqala wena bese isibungo sami masifika ngikunika siconnect sikuthola ukuthi vele nawe right ngoba isibungo masidonsela wena sikhulunyiswa wena so ke anginayo isibungo vele nginike nje sonke thatha isibungo yoshisa cha angikulungise kuqala before nginika isibungo kanza ukuthi lokho ngicela niye lapha niyophusha ku YouTube nithi DR Ngonyama TV ku Facebook futhi uyidoda Ngonyama inyanga yesintu ngegama lenkosi nje sincinga bonke abantu ukuthi kuloko mawusiyele kuloko ukuthi uye lapha nje kuphela usafika usasicela ku YouTube na ku Facebook iloko le ekhaya ke mawuzwa idlozi likuvumela ukuthi woze ekhaya ngoba le ekhaya mawuze le ekhaya woza amaholo idlozi ungaveluze kungavumi kuwe iloko inamba le ekhaya sethi Mistini 076 70 55 196 location 21 with deep road ufike le ekhaya sifike sikunika into oyifunayo yokuphila okunye ukhuluma sihleba esigodlweni ngoba khona okuhluphayo khona ongahluphi okuhluphayo asikhuluma sikhuluma esigodlweni iloko nisale kahle siyanthanda ke nonke engathi nawe uNkulunkulu akubuse nabakini bakubusise nawe sibukayo ngoba okubalekile ukuthi umuntu mayiphile ehloniphe noma thola sikwenza abanemali kodwa futhi ubaza umazi omunye umuntu iloko siyabonga nisale kahle.